Theo makore ditibule hela ka go ba ditlhogo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le khuduthamaga ya gagwe ba tlotse ba roletswe pego ya ngwaga le ngwaga ka ya ka fa banka ya Botswana e dirileng ka teng. Lekalana la dipalopalo la Statistics Botswana le beile monwana tumalano le la Companies and Intellectual Property Authority SIPA go dira mmogo. Barui ba kgolelwa go inakanya le tiriso ya maranyane mo thuong ya bona. Wetso yo tsong tolokolla ka bua dia tla bidiwa Patricia Chobonyane me garetsana mo dikganyeng. Tautona Dr. Tota a re tsena mo dikganyeng boeteledipele jwa banka ya Botswana bo tlotse bo roletse Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le khuduthamaga ya gagwe pego ya ngwaga le ngwaga e supang gore banka e dirile ka tsela e tsiang ngogola. Pego e gape e ne e rola tshekatsheko ka seemo sa itsholelo ka setlhogo sa sereng sabe sa mahama wa meepo mo ditlhabololong tsa lefatshe la Botswana mo isagong ka Seesemane the role of mining sector in Botswana's future development. Boshenjana mookamedi wa banka ya Botswana Re Cornelius Dikop o tlhalositse fa komiti e laolang merokotso ya kadimo ya madi kgotsa monetary policy committee e tsere tswetso ya go fokotsa selo sa morokotso go tswang kwa go 2.4% go yeng kwa go 2.15% go rotloetsa jalo kgolo ya itsholelo ya lefatshe leno. Tautona Masisi o ne gape a bula semmuso se ikantsho sa pitsi ya naga e ntle e leng nngwe ya tshireletso ledi ke gore security features mo leding la pula ya lefatshe leno. Morago ga tekodiso ya ga Tautona le khuduthamaga ya gagwe banka ya Botswana e tla tswelela ka go rolela bana le seabe ka go harologana se go simolola ka babega dikgang mo tsatsing la ka moso tsatsi la bobedi. Lekalana la dipalopalo la Statistics Botswana le beile monwana tumalano le la kwadiso dikgwebo la Companies and Intellectual Property Authority SIPA e tla fa makalana ka bobedi sebaka sa go bereka mmogo go tla ka dipalo tse di tlhomamisitsweng tse di supang boleng jwa kgwebo mo lefatsheng leno. Fa bua kwa tirong ya go saena tumalano e motshwarela mookamedi wa lekalana la Statistics Botswana Dr. Lucky Mokgatle a re tirisano e tla netefatsa gore dipalo tse di tlhomamisitsweng mo mererong ya tsa kgwebo di a dirwa go thusa mo go direng ditsetana tse di godisang jalo itsholelo. Terry Makgweng wa bega. Tumalano e tla tlhomamisa gore makalana a mabedi a taka dipalo le dikitso tse di netefaditsweng e le nngwe tsela ya go rotloetsa go thamiwa ga ditsetana tse di ka thusang mo kgolong ya itsholelo ya lefatshe leno. Its objective is clear: to foster a collaborative relationship aimed at delivering reliable, accurate, Maikaelelo a tumalano e ke go netefatsa gore go ntshiwa mekwalo le dipalo tse di tlhokegang mo mererong ya tsa kgwebo. Go botlhokwa go itse gore lekalana la Statistics Botswana le ntsha dipalo tse di tlhokegang mo go direng ditsetana tse di godisang itsholelo. The empirical foundation upon which policies are crafted, investments are made, and progress is measured. The significance of quality business-related and intellectual property statistics cannot be emphasized enough. Botlhokwa jwa dipalo tsa bagwebi ke jo bo go godimo ka gore di thusa mo go thameng ditsetana tse di godisang itsholelo le go sekaseka tsa bogwebi. National entrepreneurial spirit, identify emerging trends, and assess the impact of policies and interventions. Go thusa lefatshe leno go atega mo maikemisetsong a lone a go fetogela kwa itsholelong e ikegileng ka dikitso. Lekalana la SIPA le tshwanetse la supa bagwebi ba lefatshe leno ba ba mo mehameng e harologanyeng ya itsholelo. Distinguished guests, it will be recalled that the national discourse is on the transformation of our economy from high dependence on minerals, especially diamonds, Re ta gakologelwa gore lefatshe leno le na le maitamo a go fetogela kwa itsholelong e ikegileng ka dikitso jaaka fa tebelopele ya 2036 e bolela. Ka jalo dikitso tse re na leng tsone mo go tsa kgwebo di ka thusa fela thata. We aspire to use our knowledge assets to transform Botswana into a high-income, export-led economy which is underpinned by a high productivity, diversified, inclusive, and sustainable growth. SIPA, with its mandate to protect IP,
needs now to contribute by providing evidence of the level of knowledge creation, commercialization, and uptake by Botswana. Makalana a mabedi a tla tswelela ka go bereka mmogo go tlhomamisa gore tsotlhe tse di tlhokegang mo mererong ya tsa kgwebo di a dirwa go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Maloko a ntlo ya dikgotsi a dumalane hela ka bongwe jwa pelo fa ba tla ikoketsa dithuto le dikitso mo tsamaisong ya ditirelo tsa morafe gore ba tle ba kgone go dira tiro ya bone ka fa go tshwanetseng. Modulasetulo wa ntlo ya dikgotsi Kgosi Puso Gaborone a re seo ba ka se kgona ka go tlisa kana go tiisa tshwaragano le makalana a tshwana Mmadikolo University ya Botswana ya reng ba setse ba beile monwana tumalano le yone go tlhatlelela marara dithuto tse di maleba go ka ba kgontsha go atlega mo maitlamong a bone. Kgosi Puso Gaborone o buile seo jaaka na bula phuthego ya bolesome le bone ya ntlo ya dikgosi mono toropokgolo Gaborone. Khomiso Maphanyane wa bega go thathelela magosi dikitso ka go harologana go kailwe ha go le botlhokwa mo go rudiseng serodumo sa bogosi jwa lefatshe leno. Kgosi Gaborone a re seo gape se ka ba bulela ditsela tsa go busa merage ya bone sente go sena makgwere ape. Re ntse mna le tshwaragano le batho ka go farologana go leka go tlhatlelela borara go ba ruta ka se boeteledipele e leng sone le gore ba katisa diphetogo ka popego e ntseng jang. Tshwaragano ya rona le ba Botswana National Productivity Center ka gore runtuntsha on strategic leadership and change management. Maikaelelo e ne e le one a mme ke dumela ke re maduo mangwe a setsana bonetse gone mo ntlong ye borara bosupa ka ditlankana tse boneng ba di neela le ditshwantsho gore re leka go dira se mo dikgaolong tsa rona e le maiteko a go supa gore re rutiwe ebile re utlwile se re neng re se bolelela. Mo godimo ga moo re tsere tshwetso ya gore re buisanye le ba Mmadikolo, the University of Botswana, gore re tlele ka lenaneo la go ruta marara, tailor-made programs for dikgosi tse maikaelelo a tsone tla be le go tlhatlhelela borara go ba ba mo diemong tsa go lebagana le dikgwetlho tse di harologaneng tse lefatshe di le itemogelang. Mo godimo ga moo phuthego nngwe le nngwe ya rona re tlisa makalana a farologaneng gone mo ntlong ya dikgosi le ga re tswa ga re ntse re ya gone ko gore ba re rute ka mananeo, ba re ruta ka the mandate, the policies, the programs tse di farologaneng e le tsela nngwe ya go abelana le gona kitso, information sharing ya go nonotsha borara ba lefatshe leno. Kgosi Gaborone a re seriti sa bogosi se tshwanetse sa lemogwa ka jaana dikgosi di neela dithata tsa go gakolola puso ya lefatshe leno mo go tsa melao. Ntwe e ne ya nna le a retreat ko Manong with His Excellency the President of the Republic of Botswana Dr. Mokgweetsi Eric Keabeso Masisi le bangwe ba khuduthamaga ya gagwe ya matona. Ko re ne ra tsewa step by step, kgato le kgato ka maikaelelo a puso le lenaneo la puso, the transformation agenda and the mindset change campaign. Ka go le botlhokwa gore re le borara re tswelele le rona re kgona go amogela diphetogo le go rera diphetogo mo merafeng ya rona gore re fetole ka ga re dirang dilo ka teng. Ke dumela ke re ko retreating e go na le tsene ra di dumalana ra ba ra di buisanya le motlotlegi Tautona mme tse dingwe ra ba ra tswelela ra di dira. Ke dumela ke re thulaganyo e ya tshwaragano with the executive e tla tswelela e ntse hela jang. E re jaaka lefatshe leno le ya dithopong tsa setšhaba ka kgwedi ya Phalane monongwaga, Kgosi Gaborone o kopile marara go ikgapha mo dikganyeng tsa sepolotiki. Khomiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Tona wa lephata la dipagamo le ditiro tsa ditlhabololo Rre Eric Molale a re ba santse ba buisana le lefatshe la Zambia gore fa go santse go emetswe kago ya seporo go tsweng kwa mosetse go yeng gone kwa Zambia ba name ba ga lefelo la diteraka di tla tsayang kana le gone go baya dithoto teng mo nakong eno lephata le mo ditshekatshekong wetso tshwarelo go mariga tsa go aga lefelo le kwa go lone go tabong go goragala dithoto kwa motseng wa mosetse mo tseleng ya A3. Tona Molale o buile se jana a na le kudisana le banni ba motse wa Nata ka ditlhabololo tsa go baakanya tsela eo e tona ya A3. Bethany Mando Kapego. Motse wa Nata o itemogela mosuke wa dikoloi le diteraka tsa megobagoba tse di ralalang motse o.
mme sengwe se se tshwenyang ke gore diteraka tse di ema gongwe le gongwe ka jaana bakgweetsi ba tsone ba tsamaya mesepele e meleele go tswa kwa mahatsheng a Aforika Borwa go leba kwa mahatsheng a kwa bokone jwa kgaolo ya Aforika. So se sengwe se re se dirang ka tsela e ke gore re ne re eletsa gore bogolo jang ka 83 go ya ko Francistown e santse e senyegile thata. Ke laetse ba seporo le ba ministry wa me gore ba e ko Zambia re go buisanya gore teraka tsa kopore tse dintsi tse di tlang ka teraka tse go ra gore di ya Makonata ke sone se jaanong re neng re gongwe go ka nna botoka gore re ha mosetse re ire dry port re sena bua le puso ya Zambia teraka tse bogolo ne di tla di baha ha di sena go ba di tsa mo go tswang kwa di heta di boela jaaka tsela ya A3 e tla dira yotlhe. Kgosi Justin Ntuane a re ba kopa gore fa tsela eo e dirwa e bo e bulegile fa e tsena le fa e tswa mo motseng. Ne re ka eletsa gore at least ga go te go padile e simolle 5 kilometers before e tsena mo motseng re lebile traffic ga o ka ta mo morena le wena o ka utwa o tshoga o mona di traka tse leng gore di ema mo motseng o wa Nata di ralla motse o wa Nata ke mathata le dikotsi o bona di le kana yana di tsalwa ke yone tsela yone le nna ke ne ke setse ke laetse gore tsela tse ha di kopanang kana di kgaoganang teng Maun Kasane Francistown go irwe mo ka sekgwa go teng a viable nodal point e leng gore ga go e go nna mosuke traffic e tla tsamaya ka tshosologo so re go tlile ba tla re ha di option ba re ba gore a ke ba go ira dual carriageway kana ba go ira bypass kana ba go ira ga kitse ga nka ke ka e bua ka gore ke bona ba itsana but they only recommend to us ra be re leba se leng gore se ka tswa se siame re be re bona gore se ja bokae. Banne ba amogela dithabololo tse di tlang ka tsela mme ba eletsa gore beng gae ba bewe pele ga go hirwa. Mme mo gongwe ke leboga ke re ra go leboga ra go o re tetse mo kgolong ya rona ka go tanna le phiro ya banana ba bantsi. Ka bo 1979 e ne re kontraka ga e hiwa ditiro batho ga ba hiriwa ba tsamaelana le yone kontraka ele mme gompieno re bona ele ha e le gore kontraka e tla go bereka gone ha re hiwa kontraka ya kgwedi le kgwedi re saena go mo betso go dirwa ke eng tshwantse a re ha tiro ya go hela o bona le se go teng terminal benefits ya go nna le kontraka ya kgwedi le kgwedi for 3 years molao ga o letle go raya gore molaodi le ba lephata la labor batle ka kwano batle go rutuntsha batho. Go dirwa ga ditiro tsa dithabololo di tshwana ditsela go ralala lefatshe leno go tla thusa Botswana go atega mo maitamong a go nna le tsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036 ke ka mo puso e tla dirisa 13 billion pula go dira ditsela le dikago tse dingwe tsa puso ka lenaneo la Motshela Kgabo le le tla wela ngwaga o tlang ka Mopitlwe. Bethany Mantu, BTV News, Nata. Tona wa temothuo Rre Fidelis Molao o gakolotse barui go inaakanya le tiriso ya maranyane a mapšwa go tlhabolola thuo ya bone. Tona Molao o buile seo kwa disupong tsa barui tsa Mokane Farmers Day ka letsatsi la mapeo matlhatso. Ke ipidile ga o lebale le Love Mo Mario ba ne ba le koo. Ditshupo tsa barui tsa Mokane ke nngwe ya tse dikgolo thata mo lehatsheng leno ka jaana di neela barui sebaka sa go ithuta ka methale e harologanyeng ya go tlhokomela leruo la bone.
monongwaga barui ba bo ba tsile ka dipalo tse dintsi hela thata mme molaetsa ya nna gore e re ka lehatshe leno jaanong le go gala thata go diriseng maranyane barui le bone ba inaakanye le yone tiriso ya maranyane go godisa thuo ya bone. The government is working tirelessly to complement the efforts of the farmers, such as yourselves, by improving agricultural production and puso e tsere matsapa go le thusa le balemirui go hedisa dikgwetlho tse le kopana le tsone mo kgwebong tsa lona. Mananeo a rona a na le ditsetlana tse di ka tlisang dipoelo mo dikgwebong, go lema le go ruela thekiso, go godisa mogamo wa thuo, dipalo, boleng jwa leruo le go nna le lehatshe le le ka itirelang dijo mo go lona. Ke mangwe a maiteko a puso e tlang ka one gore le ya go le gongwe ka tsa kgwebo tsa lona. Through improved livestock productivity, improved livestock management practices, rangeland resource utilization and conservation. Puso ya rona ya go tswa ditsong o go tswa bogologolong e na tsa tshwetso ya gore e rotloetse mogamo wa temothuo gongwe ebile e o tsenya madi a mantsi mo gone go heta megama ka bontsi e ne e contributa madi a 40% or so towards the GDP. So go tshwanna gore e lanne ga bona tseng ditsompelo a tswela ntse a rotloetsa temothuo mabaka a le mabedi. Sa ntlha le gona gore re netefatse gore re na le dijo re itirela dijo mo lehatsheng la rona mme ebile re ditsa kana re ka madi a le gore ra kgona. Makalana a ikemetseng ka nosi a tshwana koporasi ya metsi ya Water Utilities a ne a le teng go ruta ka kgokelo ya metsi ka barui ba tlhoka thata go nosa leruo. As an utility ya metsi re rotloetsa molemi mongwe le mongwe to septic tank. Ga re sa tlhore letlelela gore go epiwe lehudi be re metsi a tla hella gone go ka gore a tsena ko groundwater sources tsa rona mo e leng gore re itemogela in other areas like Boramotse go e leng gore we can't use groundwater ka gore they are polluted by pit latrines. In agriculture, lastly, but today re tsentse about 800 million in agriculture. Yes, 800 million. 400 million in the beef sector. 400 million. Yeah, no. Kya goya mela wono ho. Me khaolo ya mahalape ke mahalape manga. East. Only 45 million. 45 million. Gone fa gape go ne ga supiwa dingwe tsa didirisiwa tsa thuo le leruo la akaretsa dikgomo dipudi magareng ga tse dingwe. Tlhokomelo ya bana ba masiela ba bana le letlhoko ke boikarabelo jwa mongwe le mongwe go akaretswa le tsone dikhamphani tse di ikemetseng. Se se builwe ke mookamedi wa mokgatlho wa Orphan Nest mme Morati Khari kwa moletlong wa Orphan Nest Charitable Dinner ka tsatsi la mapeo Matlhatso mono tropo kgolo Gaborone. Tsholofelo Tombale o na le ko. Go ya ka dipatlisiso tsa 2019 ka fa masiela le bana ba ba tlhokang tlhokomelo bana ba le 130,000 ba tlhoka thuso mo Botswana go tlamela bana ba e ntse e le kgwetlho ke ka moo puso le makalana a ikemetseng ka nosi a boneng go tshwanela go tshwaragana tiro e go thusa mokgatlho wa Orphan Nest o tlamelang bontsi jwa bana ba go tswelela o thusa mokgatlho wa Orphan Nest o ne wa dira moletlo go tla go kokoanya madi gore o tswelela o tlamela bana bao ba ba tlhokang thuso ko motseng wa Mogoditshane. Maikelo le maikemisetso a dijo tsa rona tsa maitsiboa re kgobokanya madi gore re tle re rekele masiela a Mogoditshane ba gaetso bana ba ba latlhegetsweng ke batsadi dilwana tsa mariga. Re na le bana gape ba le 50 ko primary ya Nkwaphiri ba jalo re ba rekelang dijesi re tla be re ba netse dijesi yalo le dikobo 50 of them. Mokgatlho wa Orphan Nest o ne wa akgolela tiro e ntle e o tsweletseng ka go e dira. Puso e le nosi e ka se kgone go tlhokomela bana. Mekgatlho e tshwanang ya Orphan Nest ke mpho ya modimo mo go rona ka e thusa puso go diragatsa maitlamo a yone a go tlhokomela bana go yeng ka fa molaong wa bana. Mokgatlho o ne wa supa se o ikeletseng go se dira go ya pele. Ka ngwaga wa 2029 maitlamo le maikemisetso a rona ke gore lehatshe la Botswana
le be le na le kitso e lolameng ka botlhokwa ba kgodiso ya ngwana o senang batsadi. Ke lemoga gore molaetsa o ka tsela nngwe ga o hitlhe ka ga o tshwanetseng go hitlha ka teng. Ka gore ke rialo a go le gantsi ke ntse ke dirisa re ntse re le ba ofenest re dirisa dikgotla meetings thata. Mme ano re leboge gore go na le ka ga re ka dirang ka teng bogolosegolo jang maranyane ka nano re se le dinako tsa gompieno. Offennest e rotloeditse Batswana ka kakaretso go thusa fa ba ka kgonang teng le fa e ka nna go aba diaparo tse dikgologolo go thusa maseela le bana ba ba nnang le letlhoko. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. Wetso ha ile gona o tsubang se gona sa ditshontsho letsatsi ke la mosupologo dikgang ke tsa Botswana Television me gare tswelela. Moparlamente wa Mopane le ntsole tau yo ebileng gape le mothusa tono wa lephata la thuto le tlhabololo dikitso mme Nani Makwinja wa betse bagolo ba motse wa Sojwe dikobo di le 130 le mesangwana jalo ya bomme ya bana ba ba setsanyana ile 150. O ya bile dimpho tseo ka thotletso ya ba Art of Living Botswana kwa motseng wa Sojwe Bosheng. Lizzy Class wa bega. Go lemogeng lethoko la bangwe ba bagolo kwa motseng wa Sojwe mo Palamente wa Kgalome Nani Makwinja a thulantsha ditlhogo le Company ya Living Arts Botswana go ba bela dikobo le diphete se le maiteko a go sireletsa bagolo ba mo serameng se se tseneletseng sa paka ya mariga. Le kita le bolo a ke tala ibila le kita le sitwa ibila kita le nna bathoki a gore ke ta siana ke le tsamaela ke le kopela tse di tlhokang gore ke te go di dine jaaka ke dirile go tota dimpho tse leng tsone ke dikobo tsa e le gone go lemoga gore kana ke nako ya mariga so ga re nke re lebala hela nako ya mariga e tsena gore a re ke re reke dikobonyana re bone gore di tla hella ga kae ke tsone se re dilerileng kwano re tla nna re ntse re buisanya ga nako di ntse di tsamaya ka gore a ke re ga re helele ga re se gore re tlile kwano hela gompieno le dinako tse di tlang re tla nna re ntse re tla re nna re bona gore re latlhelang goromente yo betso o ikegile ka dikompone tse di eneng di le nosi tse dingwe tse di tshwana le di-mine o ikegile ka tsone di tswa mmung tse di tshwana le ditemane magala dikopore mme go na le mehama ya botlhokwa yone e tshwana le bo Art of Living ya kgatlho ya go teng e ikemetse e le nosi ka gore goromente a le nosi ga ka ke a kgona betso go tlisa ditlamelo mo bathong go a tlaela. Dikobo tsa bo di itumedisitse bagolo ba Sojwe ebile ba supa fa ba iletsa gore go fiwa dimpho tse e nne selo modiro. Ke le ile kuwe gore modimo ba thuse ba ne ba tswelele gape ba re thuse modimo ba thuse o ba tsidise ba nele mo ke ba ne ba tswelele pele ba re thuse ya mataya a ka a siano ngwana ka ke ya ke le ha thata go ita me se tata ga ke bone sentle ke a sela sentela ka kuwe ke ya re ka gote bana ba motho ba kgaogana thogana ya ntsi mme Makwinja a rotloetsa bane ba Sojwe go nna ba kgaogana le batlhoki bonnye jo bana le jone. Lizzy Class, BTV News, Sojwe. Hare palamare ya kwa godimo ga lehatshele mothusa mookamedi wa kereke ya Spiritual Healing re Moutlatsi Kokore a re kokoro tota a re ba itumeletse go bo ba kgonne go wetsa kago ya kereke ya bone le fa ba ne ba le ba gone jalo ke dikgwetlo di akaretsa tlhaelo ya madi a re ba dirisitse 342,000 pula go aga kereke eo mme a lebogela seabe sa dikereke tse dingwe tse ba neng ba dirisana natso le banni ba kgaolo ya Chobe go ba thusa go wetsa kereke eo kwa motseng wa Kazungula. Kereke eo e butswe semmuso maabane mo tsatsing la Kobamo tsatsi la TP Kitso Temane o na le ko. E ne le monnyo fela morago ga go bulwa ga kereke ya Spiritual mo Kazungula morago gore e tse dingwaga e santse ya agiwa. Mme ka dikgwetlo e ne le madi maleko a kereke le bane ba Chobe ba ne ba tshwaragana le tiro e go e wetsa go ditirelo tsa yone di tle di sologele beng ga e molemo.
gantsi batho re a e dirisa ba bangwe ba dikereke tse dingwe ba ete bate go kopa gore re na le tiro e gapileng mme ka nena le kago e kgolwane ne re kopa go ta go itirela ga kerekeng ya lona le puso tota ya me ya lehatshe la Botswana ba taa ba re na le thulaganyo re bone gore go na le batho ba le bantsi ka kwano mme re tlhoka ga re ka ba phuthelang teng gore ba dire thulaganyo ya gore kana ya gore ke re kereke ke ya rona ke ya morahe ke ya baphuthegi ke ya lehatshe la Botswana re simolotse ka bonyenyane ba $300 re diphutha one re le 5 ra tsa $300 go 1,000 gompieno re ke bua le lona e le gore ga re tsena mo mokolokoteng wa bone re sure ka gore kereke e tla ka 1.7 e le 1.7 ka go ya kereke e lopile madi a fetang 342,000 pula mme la le bona go ntse jana re ntse re kgona ka boithabo jo kana le ba Kriste ba tsenya mo dipateng tsa bone ba ntsha madi ga go bonolo ha so re ke mongwe le mongwe o bereka ka 2018 ra simolodisa tiro ya ka go yone ye ra tswelela hela lo re ntse re wa re tsoga lwetso le ne se bonolo mme ra fitlhelela ra kgona go e aga mme ka go e lopile madi a kanang ka 434,068 mme re kgona ka dikereke tse re dirisanang le tsone le di-community tse re dirisanang le tsone go wediwa ga kereke go supile go le botlhokwa gore dikereke di tswelele ka go bereka mmogo mo ditirong tsa ditlhabololo gore sepe se ba se dirang se wela ka nako ka jana kereke e thusa go aga setšhaba se se ikitlaneng ebile se tshwaragane Kitso Temane, Botswana Television, ka Zungula. Re tswela le tsa merero ya dikereke setlhopha sa moopelo wa kobamelo go tsweng kwa gantsi se tla go emela kgaolo ya borwa kwa makgaolakganyeng a kgaisano ya moopelo wa Clap and Tap a tla tshwarwa mo toropokgolo ga borone mo kgweding e tlang setlhopha seo se ne se ikgapetse maemo jalo a ntlha ko dikgaisanong tse di neng di tshwere ka matlhatso kwa hukuntsi Neo Modungwa wa bega ngwaga ono ke wa Clap and Tap jaaka setse ya akareditswe mo dikgaisanong tsa botaki le bodiragatsi tsa monongwaga gone jaana go rala lefatshe leno go semeletso jaaka dikgwaere tsa moopelo o di phadisanela maemo a ya makgaolakganyeng kwa ga borone mo kgaolong e ka kwano ya bophirima setlhopha sa kobamelo go tswa go gantsi se na sa dira diapa ka go supa fa sena molekane gareng ga tse dingwe tota ne go se bonolo more especially bile e le setlhopha se ne re se bupile e le motse wa gantsi re lekile go tswa kanya kwa le kwa re le ka go bopa gore nne selo se se ngwahela tota ka lesego ra kgona mme ke a le kopa gore a re tsene ditalente tsa rona tse re tse ka tlhoagalo mme bile re tse re di ise go re di tsenye mo maranyaneng re di rekise ra bona bone bo KTM ba kgona go bidiwa ko bo kae ko bo UK ra bona tsone dikgwaere tse di tona tse di tshwanang le bo Joyous Celebration le tsone di a tsamamo ka gore ba itsenya mo maranyaneng mongwe wa baatlhodi o tlhalosa dintlha tse ba neng ba di lebile in a competition setup the song arrangement is very important ga re batle go bona le thulana mo stage le dumalane tota gore ha re ya ko right-eng re ya ko right-eng ha re boela ko left-eng re ya ko left-eng mme bile go le coordinated go bona gore nya mme at least go ha batho bana ba ta go ira sengwe se sentseng jana it's some form of a cultural exchange ya gore re te go share gore nya mme lo to le ga re bewe ya lo le beelo hape le nyana hale re ntse re salati mogopolo kana moono wa gore re preserve what we have but at the same time sharing the culture across the district and across the country. Sa bobedi ba gaetso se e dirilwe go dirilwe e le tshono ya gore lote go ithekisa setlhopha sa kobamelo go tswa go gantsi jaanong se lebaganwe ke namane tona ya tiro ya go ipaakanyetsa go ya go phadisana le tse dingwe
go supa fa e le ruri baopedi ba ka itshetsa ka moopelo fela jaaka e mengwe e ntseng e le teng dikgaisano tse di ne di remeletse mo go tlhaboleleng itsholelo ka kgwebo tsa botaki le bodiragatsi. Neo Modungwa, Botswana Television, Hukuntsi. Kanyengwe ke reng badiragatsi ba rotloeditse go tlhokotsa ditalente tsa bone gore di tle di kgatlhise go ka ba phuphamisetsa sekgwama. Se se builwe ke moeteledipele wa lekgotla la badiragatsi la Okavango la Poeta Vango re le godile Seganabeng kwa dikgaisanong jalo tsa moopelo wa korale wa Tlepentep Poko le Mogolokwane kwa Motšing kwa Maung ka Matlhatso. Maranyane Samakata wa bega. Go le gantsi bodiragatsi bo tlhalosiwa bo fa setšhaba botshelo ka go setlosa bodutu le go ba itumedisa. Se se itshupile fa banni ba ne ba tlola go itumelela badiragatsi ba ba neng ba lola bomampodi ba dikgaisano tsa gompieno go ipatlela phatlha ko legatong la makgaolakgang. Go itlhokotsa kgapetsa-kgapetsa ke one molemo. A ke re ha yo mongwe a tsoga a emelela a apara baki a tsenya thai a tsamaya ya ofisi. Wena ofisi ya gago ke wena. Ke a go diragatsa. O tsogela bone o dira se se tshwanetse o bo tšhaisa hela ya tšhaisa kwa wena o sekelela ba ba tšhaisa ba ba mo ga di-group tsa rona ebile ka tse dingwe se di phatlalela ka ntlha ya gore ba tsangwa go ba sa dire sepe so na le ba rotloetsa bona gore ga bona di-competition tse dingwe tse di diragalang mo Botswana ba leke go di joina because ga go ba thuse ka sepe gore ba tle go compete gongwe la mongwe ba rona ko malapeng a bone kana re tsaya gore bodiragatsi ke yone tshwanetse ba ya ka ba le hayana ba isetse ka jone. Moopelo wa Tlepentep o leng la ntlha wa karediwa mo dikgaisanong tse wa bo kgatlhile leitlho go gaisa mme ebile dikhwaere di itumelela go lemogwa. Khwaere ya rona e nonogile ka mabaka a gore re ntshitse banana mo mebileng bontsi jwa bana jaaka le itse gore go ditagi majalo jalo mme maikarolo magolo a rona ke go ntsha bana mo dinthe tseo. Re setse re na le bana maloko a ka tshwara bo 130 mo khwaere lebaka la teng ke gore ha re le mo di-concert re sokolola banana ba bangwe re nna re tshwara di-concert le di-other church choirs le di-community choirs ebe re helela re iphitlhela le gore re khwaere e godileng e thokana le gore re ise molaetsa ko bathong banana ba tswe mo mobileng yaanong re lebogela gone gore gongwe ebe le rona re le ba Tlepentep re lemogilwe ebe re tsengwa mo di-national arts le rona re bonwa re le sengwe mo lehatshe ebile re ka godisa banana kana re ka godisa Botswana jalo ka kakaretso. Bafenyi ba bangwe le bone ba bo ba itumeletse maduo a bone. Over the years moopelo wa choral music wa togala ngwaga tokagala ke music yo monate thata ke moopelo monate thata o le gore o sidila maikuto re leka go ntsha banna mo mebileng jaana gore ba ska ba utswa ba ska ba senza batho ba nne ba le well equipped ba nne busy ko khwaere go sa o tswa ko lapile wa ka go lapeo go thapa bo robala Mogolokwane ke le mo ke itse mogolokwane a 7 ke no go tna se ke dira mo sekolong so be ke reta ke bine traditional ke tso bina ke tso go opela be ke tekele ka mogolokwane ka ntse ke a itse be ke tshwarela re gone go ke simola ke tsa manyalo bara mme ka ntse gore no a itse ke re okay ke a itse. Badiragatsi ba rotloeditswe go tsena dikgaisano tse ka dipalo ka jaana tsa ba ikwadisitseng monongwaga di le kwa tlase. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Etso o molotsana ke o thobisang kutlwana sa tsa metshameko mme morwa re Thato Khosimore o malala a laotse wa garre. Right so dumela era ba magosi ana mpotsa le bagolo ko tlokweng go khotleng gore ke ngone o sa tla molomong o sa tla dikgafeleng go tlokweng ka Saterdag. ne ke tsore ke tse dingwe tsa selegae. Okay. Nya mme a gona molate ke tla heta teng ke tla ke dumedisa. O ta ba latela ka Mafifa Sona Cultural Festival ka August. Nya go ke tla bo ke le teng mo. Thank you. Matlametlo a modisa ke go di gorosa ke bilwa jalo Thato Khosimore ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana tonight motšhetso madume pego e go setlhoeng setlhopha sa Ndundu Young Fighters go tswa Shakawe le sa Gumare Young Stars go tswa Gumare di tshamekile maleka a dinotse pedi setlhopha kuma baleng a Shakawe VDC ka Sontaga mme se raya gore Gumare Young Stars e nna bone bo mampodi ba kgaolo yang habe Gumare Young Stars ba ne ba tlhokana le maleka fela gore ba fetele kwa pele go emela kgaolo yang habe di kgaisanyong tsa Northern Promotional Playoffs Tiny Tsukudu ka pego.
Setlhopha sa Ndundu Fighters ba ba neng ba fentse motshameko wa bone wa ntlha ka matlhatso ba tsene mo motshamekong o ba tsomana le phenyo gore e nne bomampudi ba kgaolo yang Habe fela ba fitlhela setlhopha sa Gumare Young Stars le bone ba le malala a laotswe segolo jang ka bone ba ne ba tlhokana le Maleka fela go iponela phatla ya go emela kgaolo yang Habe ko Northern Promotional Playoffs. Ditlhopha ka bobedi di simolotse motshameko ka lebelo le le go godimo di tsomana le dinno ya re motshameko wa tsamaile metsotso e le mene motshameki wa Young Stars Kupenda Kambindo yo neng a tsabakela a nosa nno ya ntlha ya motshameko. Mme ya re mo motsotsong wa bo 24 motshameki wa Young Stars Tshepaone Sekoko a iphitlhela a lebagane le motshwara dino wa Ndundu mme a kgarakgatsa letloa go fa setlhopha sa gagwe ketapele ya dinno tse 2-0. Metsotso e le merataro fela morago ga nno eo ya Young Stars Ndara Mahundi a bona phatla mme a kgona go nosetsa setlhopha sa Ndundu nno ya go ketola ketapele. Nno eo ya fa setlhopha sa Ndundu tshepo le tsholofelo banna ba tlhasela mme ba bona nno ya tekatekano ka leoto la ga Vasco bositswe mo motsotsong wa bo 31. Motshameko wa tsalla o thunya ditlhase le fa go sena setlhopha se ne sa nosa go fitlhelela dia go ikhutsa mo karolong ya bobedi ditlhopha tsa boa ka masheta fela ba retelelwa ke go nosa motshameko wa fela ka dinno tse 2 setlhopha. Maduo a bo a fa setlhopha sa Young Stars go tswa Gumare bo mampudi jwa kgaolo. Then I just took 2 guys and space to it. Then Harta then most space so just one then Harta we played the first game. Which is good Metshameko ya Regional Playoffs ne e rotloeditswe ke ba komponi ya Moepo ya Khwa Matsau. Thaini Tshukudu, BTV Sport, Shakawe. Fa re tswelela go ntse le thoke wa setlhopha sa Swift ke ene mofenyi wa lebelo la dibaesekele la 120 km elite la letlhakore la bore la Babereke Cycling Challenge fa Nonofo Maswabi wa Jwaneng Cycling Club a fentse letlhakore la bommela 90 km elite le thoke o feditse mo nakong ya diura tse 2 le metsotso e le 54 fa Maswabi ene a feditse mo diureng tse 2 le metsotso e le 45 lebelo leo le ne le tshwaretswe kwa Molepolole ka Sontaga. Jessica Pilane o na le go lebelo leo la 120 km elite la dibaesekele le simolotse fa Phuma Filling Station mo Molepolole mme le thoko ya le simolola ka go tlhatlosa mosepela itlhomile kwa pele fa morago ga gagwe ga latela thata molale. But I managed to finish. Lebelo le na le siame ka gone go na le phefo ka kgona go fetsa ke leboga ba setlhopha sa me ka gore ntle le boneneng ka sekgone. And then go na le 128 tang. Everything. Well done, well done, well done. Well done. Mo lebelo la bommela 90 km elite Nonofo Maswabi wa Jwaneng Cycling Club a ikgapela maemo a ntlha morago go fetsa mo nako ya 2 hours 45 minutes fa mo letlhakore la basimane la 60 km o ntlametse Maswabi wa Tsela Riders a fentse morago go le fetsa mo nakong ya 1 hour 37 minutes. Today's route was not that tough. Guys, let's bring our race tags. Let's get our medals. Crosswind. I was challenged there and there because I was alone. I had no one to help. Ke ne ke le nosi bontsi jwa nako mo lebelong ka jalo ka bereka ka thata gore ke fenye
ke dire nako e botoka. To the limit, I pushed to make it the best time. Maikelelo a dikgaisano tse ne le lantlha di tshwarwa ke go rotloetsa itshidilo mmele ka tiriso ya dibaesekele. In wellness, we thought of cycling. Then the advice that we got is that we've got a couple of clubs in Botswana. Re ne ra akanya ka tsa boitekanelo mme ra tlhopha motshameko wa dibaesekele ka e le nngwe e teng mo Botswana. Re ne ra feleletsa re dirisana le Tsela Riders mme ebile re tla nna le botsalano ba dingwaga tse 3. I'm happy to announce that this will be a 3-year relationship. E nna thuto gape le mo baneng le bagolo gore baesekele e ka nna sengwe sa didirisiwa mo mesepeleng le mo go gone go itshidila kana go ikatisa mme ke sone se se nkgwethang gore ke leboge barulaganyi gore ba bo ba disitse kgaisano e kwano. Kgaisano ya Babereki Cycle Challenge e ne kgaogantse ka dikarolo di le mmalwa di akaretsa 120 kilometers, 90 kilometers, 60 kilometers, 30 kilometers le tse dingwe mme le ne le ngokile bapagami ba dibaesekele ba feta 100. Kgaisano ya bobedi e tla tswelela mo ngwageng o tlang. Jessica Pilani, BTV Sport, Molepolole. Mo metshamekong ya go ipatlela phatla kwa leking ya First Division ya Bokone e neng e tshamekelwa kwa lebaleng la Phalape, setlhopha sa Tsikinyega Tigers se fetogile bafenyi morago ga go tshameka maleka a nna setlhopha le sa Miscellaneous Sporting Club. Koketso Ramontsho ka pego. Setlhopha sa Tsikinyega Tigers se tsene mo motshamekong o se sa tswa go fenya sa Giant Aces ka nnogo lefela fa mo letlhakoreng le lengwe Miscellaneous ba tshamekile maleka a nno tse 2 le sa FC Phalape. Motshameko o o simolotse dithopa ka bobedi di lekalekana ka mašeta di a etelana kgapetsa-kgapetsa mme tsa retelelwa ke go nosa. Le fa go ntse jalo tsenala ya boele letsogwana le kwa godimo pele di a go ikhutsa ka maleka a lefela ya sethopa. Go tswa boikhutsong dithopa tseo tsa tswelela ka tshameko ya tsone go sena phetogo epe mo madiong mme motshameko wa fela go sena ba ba nositseng. Maleka ao a ne a kokoanyetsa Tigers dintlha di le 7 morago ga metshameko e le 3 ebile a ba thatosetsa kwa leking ya First Division North. Mokatisi wa Tigers a supa fa itumeletse maduo le batshameki ba gagwe. We worked very hard season e na re mo streaming 2 streams ko Mahalape. We became champion mo sa rona be re tshameka final against sesongwe be re champions. That's why we are here mo Phalape. So totala go bore re hentse natane this promotional playoffs. We are happy because the team ya rona tabe tshameka ko first day e le la nthamodiso. Moemedi go tswa mo komiting ya Eastern Block a bua se mabapi le paka e sa tswang go fela. So this year ne re ipaakanyetse di-playoffs tsa rona tsa Eastern Block gore di ta hostiwa mo Tswapo region. Playoffs tsa rona re nna re di rotate ka di-region tsa rona le leng Tswapong, Central North, Central South le Selebe Phiko. So this year ne le chance ya Tswapong. So re tsa di-champion tsa Tswapong tsa Central North, Central South le Phiko be di ta di kopana di tshameka 2 days tournament then ever national champion. So ne re ipaakantse hela sente thata re di ipaakantse ka gore this year advantage e re nile lone ke le bala morupule re ba le boga thata ba morupule go bana ba re hale bala ka price e reasonable gore ka le dirisa ra host di playoff. Tsikinyega Tigers e tatse dithopa tsa BR Highlanders le Santa Green go dira dithopa tse 3 tse di tswang mo Mahalape tse di tla tshameka mo leaking ya First Division North. Koketso Ramontsho, BTV Sport, Phalape. Pele re kgaogana re le ba jalo pego ya bofelo e leng jalo ya cricket. Setlhopha sa India se fentse sa Botswana ka dirande di fera bongwe mo makgaolakganyeng a kgaisanyo ya Moneylob T20 Mini Cricket World Cup go fetoga bommampodi ba monongwaga. Motshameko o no tshamekelwa kwa mabaleng a BCA Oval mono ga Borone kgomtsa sefako ka pego. India ba gorogile kwa makgaolakganyeng ba sena go ntshetsante World 11 ka phenyo ya diwikete di fera bobedi fa Botswana ba fentse Pakistan ka dirane tse 32. India ba eleng bone ba ntha go beta ba simolotse bonte ba godisa dirane tse 50 go tswa mo di overend di supa le sephato. Vino Balakrishnan ga mmogo le Insimen Master e bo ile bone ba fenyetsang India dintha ka palo e go godimo go isa dirane tsa bone go le kgolo go tswa mo di overend di le 15 pele ba digela ininyanta ka dirane di le 120 le bofera bobedi.
Moini ya bobedi sethopa sa Botswana ya bo ile sone se lelekileng motshameko kgatlhanong le dirane di le 128 tsa India ba kwadisa tse 50 mo overeng tsa ntlha tse 7 pele ba dira 101 go tswa mo overeng tse 17 mme go setse tse 3 fela gore ba kwadise dintha tse 20 le bofera bobedi fela India ya lesupa le lefa ba netefatsa fa Botswana e kwadisa dirane tse fera bobedi fela go netefatsa fa India e fenya ka dirane di fera bongwe. It was a tight game. For the first time in the tournament, we bowled first. So it was something that was new for us, a challenge. Ini le motshameko ma shete. Ebile le motshameko wa rona wa ntwa kgaisano o. Go bo re sa simolle re beta. Ke akanya gore ke sengwe se sa mileng tshameko wa rona. Re simolotse tshameko sente. Fela rato ga ra re pisa. Mme ba simolla go tsa taolo ya motshameko. Mme ra felela re sa kgone go boa. The momentum shifted and we never quite fought back. It was good, like you see, it's one of the good match we had in the finals. And re ba file phedisano e nonofileng ebile re tshamekile jaaka re ne re ikaeletse motshameko ono o se motlhofo ka gore batshameki ba re tshameka le bone ko dithopheng ra itsane ka tshameko mme ke sone se dirile gore e nne motshameko wa gagametseng re itumeletse phenyo e le ka fa kgaisano e tsamaileng ka teng. It's really, I thank God for winning this, and it was tough too. We did so many working. We were working hard for last 1 month. Then the result came out well. Karabo Mothanga ke ena fentseng tota motshameki o gaisitseng wa kgaisano. Bino Bala Krishnan ena o fentse ya motshameki o gaisitseng wa motshameko le ya best batter. Fano Ahmad a gapile ya best bowler. Khomezo Sefako, PTV Sport. Gaborone. Khomtso Sefako a re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight. Masa ke masa fela. Benson. Ke a go leboga morwarreo di badile ka botswapelo jaaka gale le gale. Thank you. Me we tsoa boe gape re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya mosupolo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le khuduthamaga ya gagwe ba tlhotse ba ruletswe pego ya ngwaga le ngwaga ya banka ya Botswana ka fa e dirileng ka teng. Le kalana la dipalopalo la Statistics Botswana le beile monwana tumalano le Companies and Intellectual Property Authority SIPA go dira mmogo. Barui ba kgolela go inakana jalo le tiriso ya maranyane mo thuong ya bone. Wetso tsa nako ya bosupa dikgang tsa phirimaneng ya mosupologo re di wetsa ka tsela e ntseng yala jalo mme re tla bo re akogetse kwa go batepoloapi go utlwa ka maemo a bosa. Re se ka re lebala gore kgang e tona go di heta tsotlhe ke gona gore a re tšhentšheng re le tšhaba ya Botswana moenyana pele le bonela wabo a e nne kagiso. Betso madume nka mogela ka seemo sa loapostisediwa ke Mpho Ishadar mme a re simole ka go lebela tshwantsho sa loapisana kwa gompieno se supa fa go santse go ipona tsa maroko botlhabatsatsi jwa lefatshe leno fa ko bophirimatsatsi gone go santse go apogile mo tsatsi la ka moso gone re swetse re go thibe ka bontlha bongwe ko dikgaolong tsa legare le bokone bothaba go ipona tse dibata tsa maroko tšhobe gantsi borwa bothaba kgatleng le kweneng fa kong gabe le kgalagadi gone re soletse re be go apogile mo maphakeleng gone re soletse re go ikutlwatse go le tsididi ko dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa bothaba kgatleng kweneng le bokone bothaba jwa selekano sa borataro go eng kwa bosupa fa kong gabe tšhobe le bokone jwa legare gone re soletse re go ikutlwatse go le mololo wa selekano sa boferabobedi go eng kwa 12 mo tshokologong gone re soletse re go ikutlwatse go le mololo ko dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa bothaba kgateng kweneng legare le bokone bothaba jwa selekano sa 22 go eng kwa 24 kong gabe le tšhobe gone re soletse re go ikutlwatse go le bothitho jwa selekano sa 26 mo mafelong a dikgaolo tseo mme fa re lebela ka la boraro le la bone ko borwa bothaba kgatleng kwene re soletse re be go apogile go le mololo mo tshokologong ko gantsi le kgalagadi gone re soletse re go bo go apogile go le bothito mo tshokologong mo mafelong ka bontsi ko ntleng ga kgaolo ya kgalagadi ko re solofetseng gore go ikutlwatse go le mololo ka letsatsi la boraro ko tšhobeleng gabe gone re soletse re go bo go apogile go le bothito mo tshokologong legare le bokone bothaba gone soletse re be go apogile go le bothito mo tshokologong mo mafelong ka bontsi ko ntleng ga kgaolo ya bokone botlhaba ko re solofetseng gore go ikutlwatse go le mololo ka letsatsi la boraro ke sone seo seemo sa loapi a ene boroko.
We continue here on Botswana Tonight. The chairperson of Ntladi Kgosi, Kgosipuso Gaborone, says they are planning to engage the University of Botswana to equip Makhosi with special knowledge that will help them improve service delivery to their communities. Kgosi Gaborone said this when officially opening the 14th session of Ntlo ya Dikgosi. Capacity building, training, ke dingwe tse ke di tsereng ka tlhoafalo gore di tshwanetse gore di goge nkui. Gangwe le gape ke tlhalosa ka botlhokwa jwa go ruta marara, botlhokwa jwa go ruta bogosi ba lefatshe le la Botswana. Gangwe le gape ke tlhalosa fa tikologo e re tshelelang mo go yone e fetoga tsatsi le letsatsi, mme ga tikologo e re